Muraho nshuti bavandimwe abakunzi ba channel yanyu Mutabazi Eye Official, ndabasuhuje mwese aho muherereye ku mpande zine zose z'isi, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza imirimo myiza murimo yose kugira ngo irusheho kugenda neza, mbifuriza byose ibyo murimo kugira ngo birusheho kugenda neza mubifashwemo n'Imana ishobora byose, dore ko ariyo dushira imbere buri gihe. Bavandimwe, nanone nkaba ngarutse hano mbere yo kugira ngo tugere mu kiganiro cyacu, nkaba nanone nyihanganishije igihugu cy'u Rwanda kiri mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 bibuka abatutsi bakorewe genocide muri 1994. Mbihanganisha mvuze ngo mpore mwihangane inshuti abari mu Rwanda mwese, abanyarwanda mwese, ndetse n'abari inyuma y'u Rwanda mwese, mukomeze kwihangana. Imana igenderera imitima yacu twese kugira ngo ibashe kuduhumuriza, dore ko ari izana ihumure, niyo igera mu mitima, hagati mu mitima yacu ikazana ihumure no kudukomeza. Nshuti bavandimwe, nshimira nanone President wacu Excellence Paul Kagame, mushimira cyane ku gikorwa yakoze cyo guhagarika ino genocide, kandi n'ubumwe n'ubwiyunge bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Nkaba mbigushimiye nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ni ibintu by'indashyikirwa, ni ibintu abantu bose babona bagatangara, ni ibintu n'ibihugu ndetse by'amahanga babona bikabatangaza ku gikorwa u Rwanda rwakoze, aho u Rwanda kuva muri 1994 n'aho rugeze kuri none, n'ingene rwumvikanisha abanyarwanda n'ibikorwa by'amajambere biri mu Rwanda, bose barabibona bagatangara. Niho abenshi ndetse baviramo n'ubwagarwa bagashaka kugira gute ngo barurwanye, ariko Imana niyo nkuru, Imana niyo ishobora byose, Imana irabaruta. Imana irabaruta. Abashaka kurwanya ibikorwa u Rwanda rugezeho, Imana irabaruta, kandi Imana niyo yabishizeho. Rero nkaba mbwira abanyarwanda mwese kugira ngo ntitugire ubwoba, dukomere twese, Imana iri kumwe natwe. Buri gihe ndavuga ngo Imana, mbere twagiye dukura bavuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha mu Rwanda, noneho ubu ngubu isigaye inaharara, irahirwa ikanaharara. Rero dukomeze twese dushyira hamwe, dukomeze twese twishigikirize biriya bikorwa cyangwa se gahunda za Excellence Paul Kagame. Mu by'ukuri abanyarwanda bari mu gihugu n'abari inyuma y'igihugu turagushigikiye, tugukuriye, ndetse tugutereye ne salute afande. Ibikorwa wagize, tubonye u Rwanda aho rugeze, abantu bose barishimira kurubamo no kuruturamo. Bavandimwe, nanone nkaba ngarutse kugira ngo tubashe kuganira ku bibazo nanone dufite cyane cyane muri kariya karere k'iwacu, mu by'ukuri kakomeje nanone kungarizwa na leta, ariyo yari ikwiriye kudufata mu mugongo, ariyo yari ikwiriye kudushigikira abakongomani bose, ikagarura umutekano, ariko akaba ari ihindukira muri kano kanya, akaba ari ihindukira ikaziturasa, igahaguruka ikaturasa, igahaguruka ikaturwanya, igahaguruka igashaka kugira nayo izanye bya bitekerezo nk'ibyabaye muri 1994, ni nkabyo ishaka kugarura muri Congo. Bavandimwe, genocide ingene yabaye mu Rwanda, batangiye bazana amacakubiri, ntibamye baza umunsi umwe ngo bama bafata ngo bateme, oya. Genocide ingene yatangiye mu Rwanda, batangiye bagira sensibilisation, batangira bavuga ngo ni abantu bicaye hamwe bategura umugambi wo kuvuga ngo twice abatutsi.
bamaze kuvuga gutyo baratangira biga ingene baplanifiya ingene bazobikora. Bamaze gupanga gutyo baratangira barabyemeza, bamaze kubyemeza byose baravuga ati rero dukwiriye kubikengeza hehe mu baturage. Baratangira bakazagenda babyibiririsha abaturage hirya no hino, guhera mu maserire, mu masegiteri, bakazamuka bikagera muri komine, bikaruha bikagera mu gihugu cyose. Bamaze kubikora gutyo batangira noneho bazana indangamuntu zivuga ngo uyu ni umuhutu, bakakwandikamo ngo uri umuhutu, ubundi bakazana ngo uri umututsi, ubundi bakandika ngo uri umutwa. Ibyo byose baplanifiyaga, bari barabonye yuko uzoza ugenda ahantu ukerekana ya karite, bakakubaza ikarite yawe ikuranga, bakakubaza ikikuranga ukerekana ya karite, bakabona ubwoko bwawe, bakavuga ati uyu ni wa mututsi dushaka. Rero icyo nshatse kuvuga ni iki, kugeza igihe jenoside yabaye, icyo nshatse kuvuga ni iki, n'iwacu hariya muri Kongo niko bimeze, niko bimeze. Batangiye gahoro 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 gahoro, mwebwe ntabwo muri abakongomani, muri abanyarwanda, mwebwe ntabwo muri abakongomani, muri abarefugiye muri kino gihugu cya Kongo. Gutyo 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 gahoro 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 batangiye, abantu bakaza bagira gute, birakomeza 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 kugeza igihe noneho bafatiye imbunda, batanga imbunda ati muza mugenda mwice buriya bwoko bw'abatutsi, bariya baremwe kuriya, mubice mubajane n'ibyabo. Muzi igihe batangiriye iwacu, batangira baza kutunyaga ibyacu, baza kutunyaga ibyacu, tukarwana tukirwanaho. Ntabwo ari ibintu gusa bipfa kuza gusa ngo hari abantu benshi baza bagira mind badafite ibitekerezo, bakavuga ngo ideology yabo, bakavuga ngo uzahozeho, ngo ni ibintu ngo tugomba kuguma guturana nabyo, ngo tugaturana nabyo, ngo nta kibazo, ngo bigenda gahoro 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 bihaye bikura. Kuvuga rero ngo twaturanye nabyo, ntabwo twari twakabona bazana imbunda noneho bakaza bazigaburira abaturage, kakuriya minisitiri yabikoze, uriya depite bitakwira. Ntabwo yakuzana imbunda ku mugaragaro kugeza aho yazanye imbunda arazigabura. Niko muri genocide byatangiye mu Rwanda, niko byatangiye gahoro gahoro kugeza igihe batangiye bagabura intwaro, bagabura imbunda, bagabura intwaro za gakondo, amahiri, imipanga, barabigabura. N'iwacu rero niko twakuze bigenda gutyo, dukura muri ubwo buzima, abantu bapfa baje ku rugamba bakarwana, abantu baje mu rugamba bakarwana gutyo na gutyo. Mbese niyo twaragiye muri byura, abatabwa bakadutera, bene ibyo ngibyo kugeza igihe noneho bagira inama bakavuga ngo dukwiriye guhaguruka, bakaza batuma n'abari muri leta bakomeye, ba minisitiri bande bitakwira, mwaramubonye hariya ingene yagiye akazaba afata abafurero bose, afata abasore bose n'abandi bose abaheza imbunda. Murabibona iriya muri za hariya haroza kisangane muri za Ituri, babemba aho bari, babemba nibo bashansibiriza ubwicanyi nabo bwo kwica abahema, ni abatutsi nabo, aho hose ni muri Kongo. Noneho kugezaho rero bigezaho ngaho byo kuvuga ngo mugende mubice, mugende, ntabwo ari abakongomani, ni abanyarwanda baje iwabo. Ariko byaratangiye gahoro gahoro. Rero mwe muvuga mufite iyo ideology ngo twakuranye nabyo, ngo bikwiriye kumera gutyo, ngo iteka ryose, ngo ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye gute? Dukwiye kwiyambura buriya buretwa, tukiyambura buriya buretwa, tukabana neza. Byatangiye kera, biratangira nk'uko mubivuga, ariko ntitugomba kubizemera ngo tubikuriremo, tubisaziremo, n'abana babisaziremo bagume bicwe.
igihe rero hafasha abantu hakagira abantu bahagarara bakavuga ati dukwiriye hakaba M23 ikavuga ati dukwiriye guhaguruka tukarwanira ubwoko bwacu, kugeza igihe baratwomora tugenda tuba impunzi dukwira ahantu hose. Ibyo rero ntimwari mubizi mwe muvuga ngo twabanye nabo ngo kera ngo ntacyo bashobora kudutwara, none si cyo badutwaye. Ubu turi mu gihugu se twarahunze. Twahunze iki? Twahunze ubwicanyi. Twahunze iki? Twahunze ka gasuzuguro kabo baguma batwica, baguma batunyaga ibyacu byose. Aho rero muza muvuga ngo biriya bintu ngo twabikuriyemo, ugasanga n'umuntu witwa ngo ni umupolitisi ngo twabikuriyemo, ngo dukwiriye kubireka ngo tukaguma tugakurana gutyo baguma ngo tuguma kurwana gutyo. Never. Hari igihe kigera abantu bagahaguruka, hari igihe kigera abantu bagahaguruka kugira ngo barwanire uburenganzira bwabo. Nicyo kiki gihe rero, nicyo kiki gihe turimo. Impunzi muri Sud Kivu mwarabibonye, nta bantu Sud Kivu isigaye ari umwirare, abantu bose barahunze. Bari mu Rwanda, bari mu Burundi, bari muri Kenya, bari muri Uganda, abandi bari mu bihugu by'i Buraya, nkuko mutubona twese turi mu mahanga. Ntabwo ari mazire byatujanyeyo, ntabwo ari umunezero byatujanyeyo. Aho turi twese, aho tubereye impunzi twese, aho turi ni ukubera igihugu cyacu, ni ukubera kubura amahoro, ni ukubera akarengane. Rero kuvuga tuba duhagurutse tukavuga ngo tuhaguruke turwanire igihugu, dukwiriye kukirwanira kandi uburenganzira bwacu tuzabugeraho buzaboneka. Abantu rero muhagara mukavuga ngo ntabwo ngo abantu bari bakwiriye guhaguruka ngo barwanye leta. Tituza turwanya leta, turwanira uburenganzira bwacu, turwanira kubaho bwacu. Uzorebe ntabwo na rimwe tuhaguruka ngo tugiye gutera, tugiye kubatera. Abantu bose babaye mu Minembwe, abantu bose babaye, ntabwo barahaguruka ngo bagiye gutera, ngo tuje gutera bariya abantu ngo tuje kubatera. Ntacyo tubuze, ntacyo tugize, dushaka amahoro. Ariko igihe baduteye kugira ngo batwambure ibyacu, kugira ngo batwice, batwite ko tutari abakongomani, kugira ngo batwambure badusubize ngo musubire mu gihugu cyanyu, ngo musubire mu Rwanda ngo iyo mwavuye, bavuga ibintu bitahaba bya fonde bafonze gusa, bafunditse bidafite 12. Ibyo bintu nibyo twanze abantu bafata intwaro kuvuga ngo bashobore kurwanira uburenganzira bwabo. Hari abantu rero bashaka kubifudika mukazamuvuga ngo kubarwanya leta, ngo ntimuzoyitsinda. Turwanira uburenganzira bwacu. Ntabwo turwanya leta, turwanira uburenganzira bwacu. Turwanira kubaho nk'abandi. Turwanira kubereka yuko tutiremye, atari twe twiremye gutya. Nta mututsi uzurema undi, twaremwe n'Imana. Tugomba kubaho, turi abakongomani, tukwiriye kubaho nk'abandi, tukagira uburenganzira kimwe n'abandi, tukabana n'abandi amahoro. Rero mwebwe muvuga ngo byahozeho, ngo dukwiriye kubana, ngo tukwiriye kugira gute, ngo tugira ngo tukabana, ngo tukihanganira kuri, nta wihanganira gupfa ngo ashire. Kandi mu by'ukuri ntibazo tumara. Excuse me. Baribesha ntabwo bashobora kuzatumara. Barishe, baratwishe, bagize gute, ariko turiho kandi tuzabaho kubera yuko turi kiremwa twaremwe n'Imana. Bavandimwe, abantu bashaka gupfobya kiriya gikorwa cy'iwacu, kuriya kwicwa kw'iwacu, batwica, batwanga, bakatwangaza. Ese abavuga bose barihe?
ko batavugira muri kiriya gihugu aho bari hose bajanyweyo n'iki? Abavuga hose bajanyweyo n'iki? N'ubuhunzi. Mugira ngo umuntu azabe impunzi ari ukubikunda? Oya, namwe aho muri impunzi ntabwo muguwe neza, ntabwo mubikunze. Rero muzamureka tuvuga ukuri, muzamureka tuvuga ukuri. Abantu benshi baraje aho ngaho ngo baza kuvuga bakavuga u Rwanda. Reka mbabwire bavandimwe, reka mbabwire, u Rwanda sinzi mba hari ababaruza u Rwanda. Hageze igihe tuvuga, hageze igihe twiriye kuvuga, tugahaguruka tukavuga. Sinzi mba hari ababaruza u Rwanda. Umuntu wabatumye u Rwanda, umuntu wabatumye u Rwanda, muzogende mumubwira ati ntabwo twabonye, mumuhakanire. Yarababeshe. Mumuhakanire kandi mukire hasi birarura. Umuntu wese arava hanga u Rwanda, umuntu wese yaje hanga u Rwanda, umuntu wese yaje hanga u Rwanda. Qu'est-ce que cela veut dire? No sense. So muvuga ni no sense. U Rwanda rwaba niki? U Rwanda ko rwababereye umubyeyi. U Rwanda rwarabubakiye. Pereye ku basirikari bose bari muri Kongo. Bose bakoreye training mu Rwanda. Bose babaye forme mu Rwanda. N'abandi birwa bavuga ngo ntutugara birwa bari mu diaspora cyane mvuga bari muri diaspora. Birwa bagatuka u Rwanda bakagira gute, bagasebya u Rwanda bakagira gute. Babaye mu Rwanda. U Rwanda rwarashitse, rurabacumbikira, rubafata neza, rubaheza imirimo. Bamaze guhaga bagira gute. Njewe mu buzima bwanje sinyo kwibagirwa umuntu wangiriye neza. Nje niko nteye, sinyo kwibagirwa umuntu wangiriye neza. Never. Rurabacumbikiye, rubahaye indaro, rubahaye ubuhunzi, mufashe n'iranga muntu yabo. Mubaye abanyarwanda, muri mu banyarwanda ngo mujabo ati u Rwanda. My friend, u Rwanda ni igihugu gifite amajambere. U Rwanda ni igihugu cyumvwa n'abaturage. U Rwanda ni igihugu gikorera abaturage. U Rwanda ni igihugu ibindi bihugu byose bigirira gutya bikarutera salute. N'abavuga ngo bararwanze ku mutima wabo. Umutima wabo barebye umutima. Baravuga gute extérieurement, inyuma bakavuga ngo bararwanze, ariko ku mutima bifuza kurubamo. Rero mwebwe muvuga u Rwanda n'abantu bose, n'uriya Patrick Muyaya n'u Rwanda, Tshisekedi n'u Rwanda, ariko bizatangara Mutabazi. Noneho bikamanuka bikagera no ku bandi n'abandi bose bo hasi. U Rwanda singuru uri hariya. U Rwanda ruri inshuro zingahe? Rwobamwe inshuro zingahe muri Kongo? Inshuro 80 mbari na 2 mba ntibeshe. Kongo ni vast, Kongo ni nini. Kongo ifite ubutunzi bwinshi, ariko umukene wa nyuma umusanga hariya. Kubera iki? Imiyoborere mibi, imiyoborere idahwitse, imiyoborere y'amacakubiri, imiyoborere yo kwiba, imirawo yo kwica. Leta ihari akaba ari yica abaturage. Abasirikari bari bakwiriye kuba b'abaturage, bakwiriye gucunga abaturage, bakorera abaturage, barwanira igihugu ari cyo baturage, bakagaruka akaba aribo bica abaturage. Noneho leta uvuga ngo ni wirari. Tayo mureke tuje ku musozi tuvuge, tuje ahagaragara tuvuge, museruke muvuge.
muvuge ububi Kongo ifite, muvuge ko Kongo yatwimuye mu gihugu cyacu, iratwangaza. Ibintu bigaragara. Uvugira Amerika nk'aba bamukiza representa, nk'aba ba Seba, nk'aba bantu birwa bavuga uzogenda ugera hifize, muzogende mugera hari ifize, muzogende n'ubu ngubu ufata indege ugere Uvira, ugere Burundi Bujumbura, numara wambuka ugere Uvira, uvuge ngo kuravugira abazalendo, uzorebe ingene bakubaga bakakwereka. Nta gihugu, mureke tuvugisha ukuri, nta gihugu. Kiriya gihugu tuzakibona ari uko twese turimo tukabana amahoro. Nibwo niyo byo bitekerezo bya M23, nibyo bitekerezo bya twirwaneho zo kuvuga ngo tubana amahoro, akarengane gacike. Mureke guconfusinga ibintu muvuga ngo M23 cyangwa se AFC cyangwa se twirwaneho, ngo ko baravuga ngo barashaka gufata igihugu, bashaka kugira ngo bahinduke. Sekedi niyemera imishikirano baganire, ahindura imyumvire ye, ahindura ideology ye. Uzorebe ko hari isasu risubira kuvugira hariya. Abantu babana amahoro, bumvikane mu bumwe, ibintu z'amoko bishire completely. Ntaho ni uraje aho ngaho ngo imba yaguhaye yagufunze ibihumbi bingahe by'amadolari, Kisekedi uje aho ngaho utangira ngo uvuge u Rwanda utukana ugire gute? Ese ko mutukanira iki? Mwebwe bita babona akagara muri baba diaspora, nibo mvuga, nibo mpointeho, nimwe mutukana. Nukubera iki mwikanze iki? Niki mwikanze? Murajaho mugatuka igihugu, mugatuka abayobozi, mugatuka iki, mukavuga na perezida w'u Rwanda, mwebwe mukamuvuga, mwebwe. Ahubwo nje ndabona ko mu mutwe wanyu mubuzemo hari amavisi yafungutse mu mitwe. Babwirisha ukuri kandi ko turavukana, njewe mbabwirisha ukuri. Mugarure ibitekerezo byanyu, Afata wowe ukavuga president ukamutondagira wewe. Ese niye freedom iba mu Burayi kuko ngo ngutuka tayo, niyo mutagira n'ibitekerezo ngo mutekere, naho muri ntihemera gutukana. Harassment, abuse, c'est punissable aho muri hose, ariko ntimubibona. Mukikubita gusa museka mugira gute, n'abandi bakakomera amashi nkuko baravuga. Ntabyo muvuga my friend. Ntubo byo kwa abusing umuntu mukamutuka, mukamufata, mukamutuka, ntacyo bivuze. Nukubura content, mushaka ni ma content. Mureke ibintu bya harassment, mureke ibintu byo gutukana, mureke ibintu by'agasuzuguro, ni ibintu bitaba no mu muco wacu. Abantu bababeshe ibyo ngibyo, barabaroshe, n'abantu bababeshe. Ntimuzogera kuri objectif. Naravuze buri gihe niko kuguheza ibuye ngo urikanje, nisyo babahaye niko kuguheza ibuye ngo urikanje. That is impossible. Ntabwo ushobora gukanja ibuye babahaye iri impossible, idashoboka. Rero ni mubivemo. Vous êtes des amis, vous êtes mes amis, vous êtes des frères. Ndabazi mwese, mucira hasi birarura. Ibyo mwagiyemo ntacyo bivuze, zo gutukana, mugatuka abayobozi, murafatira abayobozi mugafatira abapolitisiye bacu. Tubaha abapolitisiye bacu, ndavuga no mu bwoko bwacu bw'abatutsi b'abanyamurenge. Tubaha
honorable Moise Nyarwabo mwebwe mukamuvuga mukavuga nyakubahwa Alias Ruberwa nibiki murimo nibiki mwikanze nibiki murimo muve muri ibyo mubivemo nta kamaro bifite nta gaciro bifite ahubwo ni inyandagazi murakora ibikorwa by'inyandagazi murakora ibikorwa by'intesha agaciro muratesha ibikorwa bibasuzuguje mubivemo mubireke aho narimvuze rero kuvuga ngo ntabwo ibyo muvuga n'ibintu bitanaho ntabwo M23 wivuga ngo irarwanya leta ngo ni ubutegetsi ishaka irashaka iki irashaka imiyoborere myiza ni muhindura imiyoborere Tshisekedi niyemere bagirana imishikirano ahindura imiyoborere ahindure ideology azana imiyoborere myiza mu baturage azane kwishira ukizana areba umututsi uri muri Kongo ko ari umukongomani 100% ko afite uburenganzira kimwe n'abandi agira igisirikare kitica abantu azana igisirikare kitanyaga abantu azana igisirikare kitaharasa abaturage kimwe n'abapolisi amazina ashaka zobeho imyaka n'imyaka ariko mu gihe atarabikora biriya niyo yitwaza amabuye y'agaciro tuzorwanira uburenganzira bwacu 100%. Igihe gikomeje kudutoteza igihe gikomeje gutoteza abatutsi batuye muri Kongo b'abakongomani tuzorwanira uburenganzira bwacu. Niyo yitwaza akagenda kazana abacanshura aguma kubereka amabuye aguma kubagira gute hari igihe kizogera amahanga kumva yuko turengana hari igihe kizogera amahanga katumva akumva ko turi abakongomani kimwe n'abandi akumva ko tudashobora kwicwa nguko twaremwe gutya akumva ko dukwiye kugira uburenganzira kimwe n'abandi bakongomani twese akumva ko njewe hangaho umututsi w'umukongomani ushobora kuva ibukava akaja Lubumbashi akava yakakora business ahari hose mu province yose ya Kongo kimwe n'abandi akumva ko ushobora kugira inka zawe ukazitunga bataje gusa ngo baziranemo baziteme for nothing. Izo bintu nabigera akumva yuko bikwiriye kuba akumva yuko akwiriye kuyobo akumva ko akwiriye guhinduka gahinduka nta kindi ducana dufana n'uburenganzira bwacu turwanira ntabwo turwanya guverinoma turarwanya uburenganzira bwacu turaharanira uburenganzira bwacu ziriya mpunzi zose impunzi twese turi mu mahanga dutahe dusubira iwacu igihugu cyakize icyo dushaka nicyo twifuza bavandimwe ahangaha twese tuba turi mu by'ukuri hariho abantu hariho video Mukiza yakoze avuga ngo tugara ngo batangiye bavuga ngo tugara ngo n'abantu bakiye ngo none ngo bamaze kuba benshi bamaze kwera ku bihumbi n'ibihumbi abafite iyo myumvire yose abafite iyo myumvire yo gufobya buriye burenganzira bwacu turwanira ntabwo dushobora kumvikana nabo dushaka kubana mu gihugu twese amahoro dushaka kubana mu gihugu twese abakongomani nk'abakongomani hatarimwo nkunzi hatarimwo wango umukuru w'igihugu akatubona kimwe twese umukuru w'igihugu ni umubyeyi utarobanura ngo ubu bwoko umukuru w'igihugu ntakwiriye gutuma abantu muri mission ngo bagende baze gusansibiriza abaturage batuma aba ministre n'abadepite ngo bagende baze kusansibiriza abaturage
ngo bice ubundi bwoko, ngo barwanye ubundi bwoko. Bavandimwe, abazi uko Twirwaneho yavutse, Twirwaneho yavutse ari uko abantu bakomeje kwicwa mu Minembwe, ari uko abantu bakomeje kwicwa muri Haut Plateau, bagomeza kwicwa bakanyagwa ibyabo. Bukeye baravuga ati, General Afande Mekanika aravuga ati njyewe nkwiriye gusiga ibi ngibi byose kava mu gisirikare ngasanga ababyeyi kaza kubarwanirira. Aragenda, intwari yacu twibuka. Aragenda aja yifatana n'abandi areba abana training abana bwira gute n'abandi bumvaga kimwe nabo barafatikanya kugeza kuri none. Rero kuba yaragize nuko nta munsi numwe bari bavuga ngo baje gutera. Oya iyo bagiye bagenda bakurikiye ibintu byabo baraterwa, nabo bakagenda baje kurevandike, baje kugarura ibintu byabo, inka zabo n'ibindi. Ariko nta munsi bari bicara ngo tugende tuje gutera. Oya, tibaza baharanga rwose, uzobaze nuko uzokubesha gutya zoba hakubesha. Imba bagiye ahangaha nuko baba bababanjije, kuko nyakwigendera yabivuze. Afande Makanika aravuga ati ntabwo tuzotega amajosi, ntabwo tuzotega amajosi. Cyo yo ni ijambo ryiza. Mwebwe rero muhaguruka mukavuga ngo uriya mutwe musigaye muwita ngo ni abateroriste, mukabatuka mukazana ibingi mukabaganira duti mukagira gute, mukabasuzugura mukagira gute. Ntimuzotinda kubona ko mwibeshe. Mugaruke ibyo babahaye mu byange, misiyo babahaye iragoye, misiyo babahaye ni misiyo mutazogera kuri objectif. Mugaruke ubwoko, twese twumvikane, turwanire hamwe. Turifuza amahoro muri kiriya gihugu, turifuza ubumwe. Umukongomani akaba umuntu umwe, atari ibintu byo kuvuga ngo yarasa gutya. Iyo hatangiye kuza ibyo bintu nicyo gihe na genocide ziba. Iyo hatangiye kuza ngo yarasa uyu nguyu, ngo undi dusa, ngo yafite izuru rirerire, ngo yafite izuru ribataraye, ngo yafite izuru rimeze gutya, ngo uyu ni muremure, ngo uyu ni mugufi. Ese ibyo byose ninde wabigize undi? Ninde waremye undi muntu? Hari umuntu wafashe igitaka kibumbamo umuntu ngo amara muhumekeramo umuntu? Ninde wamuremye? Ni Imana. Bazogende baze kubaza Imana, bazobaza Imana yaturemye, bayibaza impamvu yaremye Abatutsi. Ariko ntitubizire. Nimba bahangana nayo bazohangane nayo. Twebwe uko twaremwe siko twe twiremye, dufite uwaturemye n'Imana. Imba bashaka rero gukurikirana umuntu watuzanye ku isi, bazobaza Imana, bazogende baze kubaza Imana. Irahari kandi zivuga izobasubiza. Ariko kuvuga ngo baribesha ngo bazotumara, ntibishoboka. Ntawuzuma ntiwoma. Ni ukuvuga ngo imba umaze ubwoko Imana yaremye. Imana ni ukuvuga ngo uwikubise hasi, uwisuzuguye, Imana iba ari zeru, uwigize zeru. Kandi ntibishoboka. Imana ihora iri hejuru, insinzi buri gihe izibi y'Imana. Ntushobora kumara ubwoko Imana yaremye wewe muntu. Ntibishoboka. 94 mu Rwanda baratemye, bagira imipanga, bazana amahiri, bazana ibiki, bazana imbunda, bazana imbugita, bazana ibiki. Ariko abantu barahari. Hari n'ubuze usanga afite imihoro n'imihoro, ariko ugasanga ko aragenda. Kubera iki? Imana yacu ishobora byose. Imana hamwe n'inkotanyi zo gahoraho, yavugiye mu nkotanyi, irazibashisha, irazihagurutsa.
bahagarika iriya jenoside. Muragahoraho n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Bavandimwe, reka mbabwire, u Rwanda kuri none mbabwirisha ukuri, u Rwanda twarajabutse, u Rwanda ruratwakira, u Rwanda ruduheza imirimo, u Rwanda ruduheza kire kintu cyose, u Rwanda rubaheza ibibanza murubaka, u Rwanda rubaheza amazu, u Rwanda rubaheza ubutunzi, muratunga muratunganirwa. Rero kuruhindukirana ngo uruvuge nabi, ubusa nka kwa kundi baza bavuga ngo umusazi ngo uze umuvura yamara akagukanurira amaso. Uvura umusazi yamara akagukanurira amaso, niko nyovuga. Uvura umusazi yamara akagukanurira amaso. U Rwanda ndavuga nanaherutse kuvuga ngo ararukunda. Dr. Musinga ndakuramukije aho uri Dr. Bishop Musinga, ndakuramukije Imana iguhe umugisha. Ikiganiro cyiza wakoze cyane. Nanje nkurimo, nanje nkunze ukuboko, nanje ibitekerezo byawe nibyo byanje. Nkunda u Rwanda.